perfect nó không biết là sẽ đều cũng cả ini kamal lepas Tolong jempol kita Kung lang hati sa ako pugibang hod hai aga puga cover por अवार्ड अच्छी मेरा पे ये बेटा लसन में से अवार्ड की नहीं देखो निवान लगा mau grup kita grup karena sikit kami ya kan ini di Kalima kalang niwan nalita bang itu aja tingkat pula bang aja tingkat ni di pernah bang tiga mah hah kita sampai nang lang rai chalo san bang kenapa sesuatu di kok dopo nang libo buat teman-teman aku pilih nanti biar bisa divisi posto no deh, aduh lo ngomong. Ano mo yung nga? Oi. Pansin ka? Ila. Nang lihat aku terlalu. Dito daw la pili pansin ki pada cikibo ni. Na council tu ni. थोड़ा रुकिए पहले जब मैं फोन करो Udah pasti bang. Dan kita pulang kali lagi. Đây nào, cũng pulang nak, ini sangat ini. Ini kan, proxy kita
nang kalian. Juga we rakyat tu, angsi bangku bangku, dan kadang ini kami itu kan angsi kalian luar ada panin pasar, ini mesti pada tu. Sar. Yang bukan borne itu koron ya tu semua. Jadi nak konsumsi itu. Hang itu. Kita dah pulang ke. Oh. Kalau minum dalam. Senang dulu sih. Nang saya klaim mati. Okey. Cukup ada ibu ke? Kecil John ni yang tu deh. Ada angkat. Yang tinggi dah. Angkat. Nang. Itu apa dia? Dari semalam tidak Kita nak rai. kurang lang. Pantom senang tongor ini. Tolong ni. Nak klub tu pokok nak klub pula. Doi tak lah. Saling lên ạ. Không có từ từ này cơ không? Cái con là phạm tôi nó sai đi. Hello. Là sẽ xoay thoát lại. Này im đó mà nhưng mà là hay là phải từ từ. Cháu. Sudah sah. Ya, tunang lang rai, tunang hota. Tuh. Ah. Bas, jalan. Lu bukan nah, sebelum ni. Itu kita ini naik ke. Honorable Chairman, Honorable EM, Tapen Kaduwe, Tabiang Long Thomas Council along, MEC Doan, Secretary Tumdoan, Tapen Staff Tumdoan, Tapen Ladak Kacutong. For example, Kevang, Amulu Katu, Tapen Ampata, Sini Labangso Amailong, Ardina Tidun, Anam Kardongji, Atumdoan Kanta, Niltumahin Pen, Labangso Ajay Mek, Kardong Cipi Patang lo, lasi apo thang hoi pin pen, kapai kang kung le dam pulun na, lasi nora bangke, itu prea apo le enlo na, lasi apang si bangke, kataram apo si pin, Bible reading doji, Guru Granth Sahib doji, Quran doji, Kirtan Pat doji, Lokimon prayer doji, apen hidup si bangke, tribute song doji, Chandra Singh Tipan Kepano. KPMCRI staff welfare student tumpen. Jadi non kita yang siapa ke tahoran apa sih apa pintung lo.
tentang kegiatan roh pertolongan di hendak kita ini cuma penting orang ini yang dia kehai otomatis nanti akan mereka ia mereka itu emisi kehai saya itu apa betul bagi itu kopi gimana sih ini pen kita lampung ya lampung Tempu Kepanalah Doctrine of Lord Tempu Kadi Traditional Maltese Platform long Angkung Angkung Tiket Lapen Dinding Pengken dan ini Tujuan kami darah tak Ia nak berkuat ni itu Bang tujuan dan hukum jatuh Tolong Ibu Tuhan dari jatuh dari sisi dalam ketika itu juga konsumsi mungkin masyarakat saudara mengkonek mengatur dari ibu saya tak boleh mendarat tak boleh ketika dogi benda dogi alam kita dalam semua ambil beli nak hotel bab anak orang tua baru mungkin balik bab orang tinggal orang tinggal dia orang tinggal orang Ibu saya tak ada, tidak ada. Itu orang kiri, mesti kiri itu saya tak ada. Kita bandung kita datang begitu, ini bukan orang itu banyak tang itu lagi. Kita ini kemudian ini, tapi para orang itu macam itu macam tu. Kita tak doan. Menit malam pendelok, itu kalau itu jangan terlalu pantai angkut kita. Tapi atau kita nak melakukan, ya atau anjing kita lakukan hospital, dia tak ada, Ila keju, kita datang penjara, datang penting, program gitu, sila soalnya untuk itu, laki, mitang, datang, sini, boy saya itu betul kita nanti waktu kita dalam waktu kita saya tak itu saya kita mana cuma saya tak itu lagi minta lagi hasil yang sampai tapi berbeda posisi itu non komputer non komputer kita kalau sombong saya tak itu minta itu saya kan baru itu sampai kita ini dia atau komputer dia sampai ini nampak pikir bahkan nampak kita antu saya nama Tony itu tingkat bintang sama tempat senang tanah maka jam kita tak dolang ini nampak orang nang dolang ini saya dolang dan kisah tentang yang itu nampak batu, lori kembe pan, pakai bepan, ibu tekai kan putih, tekai bepan, jutang bepan juga bepan, atau kita kecil bepan, kita berapa rutin. Justice Dr. Knight. And then please Jeff, and then please meet them friends that you're on for here. Bima nela doa malam kita lagi si ini makailo. Akhirnya kalau ni nak berdiam ni tu, lapar kanta alam ada di situ. Kanhon mal, kahitrin mal, lagi mulut sini. La doa ni ada cuma lu situ. Kedua dia tu makan, kedua dia planter. Kalau ni nak berkahing dua tu makan ison, kita dalam planter ni. Kimia tu makan, kancil tu makan, lapen kancil dia tu makan. Sekarang kau abang makan, lapen sekarang kau dia makan. Akhirnya son kaki lason kau. Semua kita abang, son kaki semua kita dia abang lason kau. Ani ada yang kita makan, angsa dah lapen kaki ni. Ada dia dua dia tu, aku tu dia. Senansi moni anu kahinu ben benset. Laben halatung ben tekan jam laben ma aku halatung kisi tanga tu malong dam. Kanban ma kilen la tu malong.
Kidulang bangin, amin kita dulang lima kira lang. Amekan tu kita ahibu apar minggu. Lima kira lang atung neki popo sini. Bonta kita atung angkat sini lepian halatung aboksi saja. Lima halatung akimo abitangro. Halatung apangkan hontane, kahizin tane, kirang oleh tane. La aku abutin habitando la pen ani rum dikrem akam ada tum akalman abe damra sehokra nang hintuno la pen ni ngarong pen nang rasa langsung no lima anam nang kambing taro nang pe kai ka delok nang रचिदारो दिवे दिवे देवानंदं सुमतिर्ज्योतं देवानंदतिरवीन निर्वतं देवानं शङ्क मुखशरिमङ्गलं मायो प्रतिरन्तो दिवसोतन्यपुरया निदाहो महेवयं मयं नेत्रवतिजं दक्षमश्रिं अयमनं वरुणं सुमम् अश्वरा ससदेन सुभगं मयश्चरतं तनो भुवातो मयो भुवातो विसृजं तन्मतः तद्पिता तद्ब्रह्माण्डशुमशुतः ॐ हरि ॐ श्रुतिरेन्द्र मृगशवासुतनभूकः विश्ववेदा स्वस्तिनस्तः हरिको हरिष्ठनेमि स्वस्तिनः बृहस्पतिर्दधातुर्भृगदशवा मरुतः कृष्णं मातरं शुभं यावने उच्यते जगमया अग्निर्जिह्वा मनवः सुरचक्षस विश्वनो देवा अशागमन्ये भजं कर्णेभि शुभयाम देवं भजं वैश्यमाचं गिरिजतरं स्थिररङ्गे तुष्टवं सस्तनो भुवसेमहि देवमितं यदा योगतनुनो न शरद अन्ति देवा यत्र नक्षत्रं जसन्तनूनं पुत्राय शिवाहि गुरु साहिब जपजी साहिब एक ओंकार सतनाम कर्ता पुरुष निर्भय निर्वैर अकाल मूर्त अजनी शिवं गुरुपर सच आदि सच जुगादि सच है भी सच नानक होशी भी सच सोचे सोचना होवे ये सोचे रखवार सोपे सोपना होवे ये राल विकार भोपिया भोपना करे ये बनना पुरिया पार साक्षान पालक होवे ता इतना सल्ले नाल किवे सचियारा होए किवे पूरे कुत्ते पाल हुक्मे रजाई सना नानक लिखिया नाल हुक्मे होगने आकार हुक्म ना कहिया जाए हुक्मे होगने जे हुक्मे मिले बढ़ियाए हुक्मे उत्तम निज हुक्मे ले दुख सुख पाए इतना हुक्मे बख्शे से एक हुक्म सुना बुआए हुक्मे अंदर सबको बाहर हुक्म ना कोई नानक हुक्मे ये बुझे ता हमें कहे ना कोई गावे को يا أيها الذين آمنوا لا تلهكم أموالكم ولا أولادكم عن ذكر الله ومن يفعل ذلك فأولئك هم الخاسرون وأنفقوا مما رزقناكم من قبل أن يأتي أحدكم الموت ويقول رب لولا أخرتني إلى أجل قريب فأصدق وأكن من الصالحين ولن يؤخر الله نفسا إذا جاء أجلها والله خبير بما تعملون. Thank you so much. Khangara
नमः पंकजनेत्राय नमस्ते पंकजंघ्राय वसुदेवसुतं कृष्णं कंससागरमर्दनं दैवकी हृदयानन्दं कृष्णं वन्दे जगद्गुरुं हरि राम राम राम। Oh
nothing and no one can be compared for the sacrifices he had laid down for each one of us to enjoy our comfort life. Who is present in each one of us. So we all need to just strengthen and empower the spirit of our crew by his strength, by the sacrifices, by the leadership quality, and by the valor that he had laid down for us. The principles that he had shown the path for each one of us, we need to follow that. He is the pride of our society. I see Pooh in each one of us, starting from a young boy or a young girl to the youth, to the elders. So Pooh is present in each one of us, in the hearts of our people. He fought against the eradication of cannabis. He brought social justice. He enlightened us with education, the power of education in the remote areas of our district by establishing schools. So he brought social justice in all the remote corners of our district. Also he uplifted the economy of the poor people. He fought for the boundary formation. He gave letter to the Governor General of the then British government. So by his writings, we know that how intellectual he was. So in part of education, in part of politics, in part of in society, whatever reformations we want to do, so we all need to follow the principles he laid down for us. So let us not deem the name of our Pooh. He should be alive forever and ever in every household. It is not a matter of one day. And also my aunties, they are present in, they live in other places. So they also convey the message to Honorable KAC. They have conveyed the message that they have given thanks to each one of you all that for organizing such a program every time. So they also hope to come here and visit us very soon. So with these few words, I'd like to end my speech by thanking from the family of Inti, our Pooh Samson Singh Inti, to each one of you all, and hoping that his name will be alive forever and ever. Thank you. Inti lage Karbiang bom first nationalist boleh kudet job nationalist bolante khai phang kachin phon khai rai ngangi ko kamatha chenga bang ke itu mapu Samson Singh Inti hello lasi pini lage kachin kumolong lage itu apa hak me alangli ihek kenalam dia sabsu ketanji ning halo alangli ini tu masang taksi ihek ko ke lorong ikarong wasi aman teglo mate hachelo hacher ni lage tarikh na ke February cheklo 1910 aning kang si alangli ke hachelo lapen alangli hadak rong ro juilo itu masang bosita alangli ko tengkusin inkiba alangli ke interpreter British colonial brotherhood alangli ke lampela donaban da dubasi putapu wasi alangli dubasi akan claim ye khan bola khatam joilo posi bola khat dodamlo lapen alangli sopo Samson Singh tijokta hadak si school charlie lo wasi alangli parliament ke root wadapi base korwati mumpi ko hello lapen alangli parliament ke tengkusin ti wasi alangli hadak bola khat ke dun hosi American Baptist Missionary School, Foreign Missionary School pen alangli Charlie C.
Cape Andeng cetu uno. Masih ada 1917 aningkan alangli polisi hak Cape Andeng an cetu uno. Tapi Cape Andeng undelaki alangli IA pun Cotton College pen alangli buat ilong pen pastor. Lain orang di Kaporia career intermediate of arts begitu full form nak non bang PUC putapu pre university course putapu lapen higher secondary putapu kita harus IA begitu. Masih alang IA juga undang si BA dalang lipotin dulu. Alang BA Kapolri ke lain lo Chan Murari College lagi seli dalam situ. Lake under the University of Calcutta University under Sipuri lo, alang hadap pensi BA Jepun lake 1933 nikan, 1933 nikan alang di BA Jepun si, aku putot, bola karolong cewang si, alang di Bespuro High School lo, Hanban Mando. As a teacher, he has been teaching for 1 year, and he joined as a sub-inspector. Alang li sub inspector kan si school along alang li cycling dulu lapen hasil ke British colonial rule hur posi alang li pan aman ke tepen atau nah ke tepen promotion ta long ji lason alang li status kan kui winga bani do posta mohajam milik temani meri mondir coordination si tarbiyatum 4 jam lapen itu kunjin along we away rason hud mathasi alang le resign dulu alang le resign si tarbiyatum hak social upliftment school education and training western education atau science atau pengetahuan alang le borti masih hasil ke kapitul kani copik fortune pick masih kani itu oje alang le isia campaign senglo masih alang le dong celang dun songbe dong ke alang itu karitan lo lapen Joseph Terang memorial hall nang tu belong ni la gilai lo Joseph Terang alang itu kani campaigner lapen school kampu bang lo Samson Singh di alang le hijau pena jo alang le school room preket hamon bang itu lo lapu all tarbiyan lo alang le school itu lo kani eradication opium addiction lapen alcoholism bahai kan kategori kan alang le ini campaigner lo pasti jail dan kursi lah kani itu big pembahan ke stage yang pasti lahai kir jail lo tablo lapen alang le 1933 ni kan mengajar menangkan lo British colonial rule alang le sub inspector pensiosi tarbiyatum kunjan itu kita kawedet manager along di kawedet manager tamang utong lo alang le district yang pangceng 1935 ni kan first World War judela ho Government Act of India is passed by Simon Commission pen halasla across along local self government lapen autonomous body like seng ya panaja kom pila kasi karbi itu hata Mikir Hills Trek to seng pila Porsita hala abangduri ave ahoy ave karbiatum ke do program bolakhat ke do ta do Sibsagar ke do ta do Nagaon ke do ta do Logwan block to Meghalaya ke do ta do hala haya karbi do han isi integrity bate chingrong betpen donangi puarang makasi district han pangchenga wasialang le 1940 ni kan jang khong lo nang ke mohong di jua ko ada 1930 nang tunta signboard ang atas peglong di ala primary health center lo jang khong lo mohong di jua ko how that is nodal point British government to Treaty of Yandabu 1826 atop that pen Northeast along the Klum law porsi 1930 pen nodal point ang pulo 1940 alang li Jepang rin kan alang li Jepang rin kan masih ha logam pen ina pen masih nail rate ka colonial rule Assam lo governor lo
alang li kewang aku memorandum pidelo pinpura lo pidelo asal so pinpura lo pia hut Samson Singh ti alang li Kong Chun Pang lo lapen Sarsing Teron langkung habe lagi first president lo alang itu lo pidelo lapen latar langkung habe Biren Teron Hingklong Rongpi Boai Kro Long Terang lapen song taksi Nihang Rongkar lapen Ajir po tumpen memorandum pidelo kada song be na lo alang di song be bangsi ingna pen escort ponsi ha chekso an ponlo chekso pen alang tum Nagaland ata dam puro naga tunglo lasila so se alang di 1940 ningkan alang li ke Jepang re ningkan masih alang li sub inspector pen jino bupsi mikir tungophan tarbiat tungophan do thek nangi kani pen se nangi western education hong nangi alang li school hai school alang li science alam khan lo masih alang li kitab betul masih alang li kitab betul hobi kitab bituso kitab kalakha kitab ulahai kitab betul alang li kau orthos aposi karbitu me kacing honpen lamet ko butahan room Samson Singh betul begahan kali lamet ko butahan athema alang li ke ini genius semua ni lo athema alang li ke multifaceted ke thek betul lo itu ke thek kapor hi ke thek memorandum of thek English ka thek social eradication social evil and eradication lahaya kam tak lem pang la sialang li kan ke itu ru ubi ira thek na lo founder of Karbi Anglong he is not only the founder of Karbi Anglong he is the one who eradicates social evil among the Karbis and from the addiction of opium alcoholism everything he has done alang li hai ke klem dokte jo porsi target dun ke kacing honpen lamet ko buta kitab tato mohat jong ni ka pura do hai alang li tok lo lasi 1942 ni kan kali puthot longka long lamling long Sir Andrew Klo ke bang aku alang li aku puthot second time he presented second memorandum at Lanka Lasi hal se governor ke bang aku second memorandum itu 1942 ningkan. Lapen song taksi alang ni jilpot ke benching wai bonglo how to pressurize to get Mikir Hills. Mikir Hills ke long ye phan ka song si RD ki people aso phan alang li Karbia Dorbar bu seng lo. Lasi Karbia Dorbar ke seng siapran ad hoc ke seng la hema Kothalguri kodin. Kothalguri lo itu mah kacing hon Gubon Chandra terang kawitang alang itu hem long si cingwai si alang di ke Kong Chun Pang lo lapen presiden mate amai tu ke langkung hape helo masih ada ad hoc committee sehingga penalti untuk 1946 aninkan 1945 aninkan ke Kota Gori lo ad hoc committee sehingga lo lapen 1946 aninkan lake dan hojaya itu dipur kodim alang itu Karbia Dorbar tu senglo Karbia Dorbar hello socio-political among the Karbis among the indigenous people of Assam organizing as a socio-political organization that is Karbia Dorbar kasi Karbia Dorbar alang isenglo mahajong nilika parno songbe tundolo lapen Nihang Rongkar Akundolo, Nihang Rongkar Assistant Secretary lo hala sahut alang Secretary dolo, Kong Chun Pang dolo, Hingklong Rongpu tu, Labivel tu Rongpu, lapen kapre kecil pot tu dolo, masih hal dah Hawaii pura lo, di pun buat di Karbia Dorbar, one of the great organization, one of the big gathering of Karbi people, it's taken place in Hawaii Pur, a place called Dipur. Dipur buat dia malang ni ketana mai seng lo, whole northeast pun Karbitung wangsi, cerai lo Karbitung enteng nang vekpo, Karbitung district country nang fopo, alang ni RP kilo, la so amai pen. Lapen 1947 anikan
Bordoloi sub committee Shillong long aso ke Assam headquarter ke Assam capital ke Guwahati kalilan school kalilan aso ke Shillong sidolan apo si 1947 independent ke long income masih Shillong long nam se sub committee long Bordoloi sub committee long alang cetong dulu ada tapi pura lopi dulu forcing terang jumpa alang di MLA sidolan apo si alang itu ajir po jumpa hangsi kalau dah Pinpura lo dulu. Kalau so Pinpura lo tengsi, jadi tu 1951 ni kan district long lapen district council kaseng lo. United Mikir Hills, lapen North Kachar Hills, NC Hills to district ini isi combine district council seng lo. Lasi alam ni kan ke target itu macam konpen root Samson Singh di tahan mate. Alang lipan ke Lamet Ho putahan alang like first nationalist among the Karbi Khai kacing hon waning ke sapceng Karbi itu manding isi donanggi utang reng nanggi kanrigang trans social evil pen sepa hello nanggi kami le ceng bang asi alang ni somar Roland Singh Inti MA MPhil Silong pen pass lo Lawrence Singh Inti ICS alang ipas lo, lapen Pratap Singh alang ke Forest Conservator, lapen Song Thai Junaki NTP alang DA lo, lapen Maya NTP alang ke Shillong along UCC along Vice Principal. Kasi alang li Somar panta alang li ke Thek Song Khot, Unit Pinjong lo. Kasi alang li ke Aho hat Thai ke Ching Hon Unit lo, alang li ke Aho Arna akan kacingkia muni masih alang ipai lapen alang icor Bangalata Barua alang ke pious woman one of the pious women Dharmik pet Arlo Solo alang lipen cepat coro alang somar ke lahai lo masih pini la sohong ya elong jadi kan ini kan tung lah lo district council penon apisung do era hut alang itu mahen tu nopan long le ciri haroi sibak panong pinanggi apen hem sen pinanggi usong si jadi tuning rilo athema no malang sun ke do ke dagyo post mortem athema jum si do harlok si ke do ta me sakti bangta kengi so kaita kong step na kali ko sektor asi council ke thek ding tong ha chairman ta tong no do em atong abitung do MLA ta do nang itu lingsi ponta me arang tong ha Ciri haroi sebab pandang orang, as a gift, long late pira, hand kim pira, intan gitu, Samson Singh ka sumar dan hangla, nang pedo asal tebesani puson si nili matada, pasti nili lang kali ini juga paling lo, tiga nili ya cuma do, lahan orang di iklim alam mau cihek pen nili ketan itu cingin itu terpek, kita di pandia khas, kita lahan lo nili ketan malam. Masih orang lihat emosi, bilang penikam tolong. According to my view, taller than the tall hills of Singhasan Hill, and whose nationalism, the spirit of nationalism is stronger than the current of great Karbi people. So, because of his sincerity and initiative, and for the love of our people, especially the tribal people of Karbi people especially, we have got our district. And I don't want to elaborate the life history about the Samson Singh because Professor already has explained you very nicely in detail, and we have come to know that the stature of Samson Singh is so high and so great that we cannot expect that a person like him will be born in Karbi Anglong or in Karbi tribe, that he is the person who has shaped our identity, our literature and culture. So we must pay our sincere tribute to this great leader, who is our savior. He is the philosopher and guide of our Karbi people. Lasinili lam tiniti ke Samson Singh ki
akaya lam ke ngasum penampan ke apa ada Dr. Thompson Terong setane ini kita ini dokter lo ada profesor datang kita saya pagi dan si kehidupan sensasi jakaya malam ulang tang telepon ini orang ti itu karya mungkin tu apa ke sensasi kita ciri bahawa 1972 dan 73 dan that was the first time that the death anniversary of Sensasi was observed at Temno. Nili lepen ujit timu, bom sing terang alang tu macam sini tu macam dan Sensasi dia pan ke itu founder itu malida betul Cina lah dia kalau Sensasi itu kemana? Apa sini itu cengwai tu harus itu bom kelas tu. Lalu cengwai masih lah soal patinan, kalau cengwai pensel ada habis tu nili orang lo. Fire Terong di Pulau alam itu nasi gua sila kecil itu pulau nasi coklat itu awas hal soal maya long itu nanti doktor Tom Singh alam dia dah ngomong sudah mereka kalau kami cikis ke hang apa mereka ceklan ceng lo nasi ceklan jatuh lagi bangkai nak kain tom lo cini dojoi lo apa lo Sensasi itu akan kemauan anda yang harus Karya tu nationality bahasa Philippines sabi. Karya tu bosan si district long mah, bosan si non Cina ni tu long kan. Kadu kita itu saya tengok lo je. CMEM, kita ketinggalan tu, angkat yang orang ini long lo, non nilis tadi, mereka heman dulu, long nilis dulu, lam dulu, itu dulu, mereka dress printing support dulu, tasu ipan, tasu bangke hack, tasu security lang hack bangke, itu Sensasi itu posting terang kan, seluruh real, seluruh hack lagi. Alam itu macam ini sip ini ni. Alam tu orang logo tu lah. Non export nak pula ni je lokal orang je karya dobar atau seseng atau karya dobar tu ni. Dah sampai lokal karya apa mana ni tu. Awak pun dan ke posting terang tak habis tu. Inilah bang ini. Kedua join ini si ini tu bang ke. Jila ke long Karbiang long Autonomous Council ke man. Kasi dito kado babe Cina lo mungkin Sensasi ini Karbiang kay pam cingkur nangi paprang nangi bangat kay son kenkam sejordun tek nangi lo tek nangi wala make ini tu pam kidik talo kado we nangkan ike to ni relu chuthe lo. Kasi dito heglong ke fast Kitchen C. Gopinath Bordoloi alang Chief Minister Assam along Lapay. Second Chief Minister Bangladesh Vishnuram Nidhi. Vishnuram Gopinath Bordoloi 1950 anekan kevoy death benefit ke Chief Minister da ke Vishnuram Nidhi siman lo. The Vishnuram Nidhi ke mana bodo bangke hosul ke political crisis the problem. Political crisis the problem. Political crisis ke dua je ini. Korsing terang akan pulo. Nang ni beli nang dunai. Ni beli nang dunai pula masih korsing terang pulo. Ni minister dan nang le jasa nang le. Ni tungke Karbiang long Autonomous Council si nangi pulo. Lasi 1951 anikan 17 November Hola Surya President of India Rajendra Prasad laban Assembly pidato la pengitum la swami pengitumta Mikir Hill North Kachar Hill Ajila Longpondo la pengapo Foundation dia bangku 23 June la bang elitum Longpondo la pengitum 10,434 square kilometer along the Litung, Chari Pondong lo, lapen nonam sidame labangso konsil do pokoknya ini Karbiang he atum tinaan paprang dulong lo lapan awal saita longpon. Lalu ini tu kacini nangi kadang kawe bangke la aloje non anutin asiem keman pen anutin akonsil kecari pen usame nang pantang bong lo tanon ilitum asiem doktor
Tuliram Romhan Nangacari pena bangke Karbiang long kadok kabe Purkimo anta kali dato Basi apra bangke Moben bolo Samsung Sing Tiamenta la amplang oe La penke la fonta taksi Song bemen da klang oe La pen ako langkung habiamen Pusame kadok wita klang oe Klang bacet pecada bangala Samsung Sing Tiben Kosin terang antolo Ta apida bangke Ilitum Asiem Dr. Tuliram Romhan Lapen kela non ilitum Karbiang Long Autonomous Council long as secretary ilitum Sim Taro Alang li kanta al julo pemama kosongson of Turkino bro o langkung habian lo presiden bola kanta ilitum statue da Selam Pondong langkung habe town hall bolo takon taksi Samsung Sing Tialong Pacarap tuna bang Songbe bukan kita melihat bas terminal bangke Songbe amen tensi Panong pun itu. Lasi itu kado berbeda kini loh je Vishnu Ram Nidhi second chief minister abangke hola sur East Bengal Bengali Assam long 2 lakhs a Bengali Kepawan dia pansi Nehru Bangkolo so kacebong do mai itu da ai ekop pai de melo korsing lerang lai jila su nani pun lasi ladang bangke itu East Bengal Benkewan Bengali itu mana itu ke long lepet ke lo da tidak bangke telar tu kan masih itu da rong pudalong itu sampai rong pudalong pusame atau kan Chaknan koko lapen ke Karbiang Long Bengali itu kewan ceng lo polonte Hari Roy lapen ke Raj Mohan Roy lape Ujide asal buralo paina dana Raj Mohan Roy lapen ke Subut Kumar Roy lato barge Samsung Sing Kiason kace song atau bolate lato barge Subhas Chandra Bose asibagi lo amadan lo poklo Lasi kecepatu aja ini asal pura kecepatu aja ini kini asoko bangke arat aten emisi dan amano lapenke aku non Karbiang Long pensame itu Amanda Ipon Longlo deputy speaker lasi ini tu non kewangiani usgame ini tu keklaim ke dam nahi do lapenke ini tu meaning ini kacipi nahi bangala lo Samsung Sing di kaceboya nunta 28 29 February ठीक भी नहीं लापेन के लसी कोपिसी ठीक भी पेदा तो लापेन के CM सीता में लाबांग सो अलाम जों सी आप फैमिली अनापेन जों सी नापाली लो पुलो संते मिरी बुनी पैसे जों से आप फैमिली अनापेन जों सी नापाली लो पुलो नंते इली तुम चिरी भारुई सिगली टाउन पे हेलो चेता टीम लो करते चिरी भारो हिली वालों ले समय तुम ठीक Ipon eki lapende aku lada tahun along amat usitame ciri baru ciri tokan dan ciri pegi ati itu Karbiang Long Autonomous Council dan along ta lembeng do kasi pinili revenue si lambong lo lapena to la lene budget board chairman penai Dosing Long Hanta dulu lapena to revenue secretary ta Taro Sangku dulu la nilitum long letik pitagi te boy visita a family dan nilitum Karbiang Long Autonomous Council per CM saralong lo nang tadi lo pulo dan nilitum pisi tik pitagi dato lapen ke lango song visit inti kata lapang kita me nige sulit muda so apot Karbiang Long along kita me nelong di telang donangi jualang kita Karbiang Long Autonomous Council ASEAN Salman lo nang kilo ni itu 80 bighas along di alang di tanda dia berarti Samsung sih dia pendiri tangke PC itu dan polisi lo nang tadi nang po lapen itu Karbiang Long Autonomous Council dan yang si along di pikidet ayat pidet
เอา family เป็นยังสิอารมณ์เลยได้เจริญทุเทยัตุเทโกลเมโมบังยาโกลาโซลงเลยลงการเบียงลงเกลงเลยคาลีผู้มาถาโพมุนีตมaku dokol dam dia tihen cikin deh cikin alaman nasi mu aku thola allotment pidet benefit pusat me aku eviction sunang li poja leng postung pik lau penke nili Samson Singh ti phan Ki mo ni lo ni tong dun Tại vì lo tụi nó công xin về Secretary cái thì người đó saya bikin jalan Council Officer dan Police Kumkidoan Kenapa rasa ahing benan si Tongjun Saya Sing Hon Dulu Samson Singh Jipang Sing Hon Nah si Tongjun dia Kumkidoan lah mereka school pen Saji Tongjun Bocari Akord dia Kumkidoan Dan dia Kumkidoan Hanu dia lama panggil ini benda Pamu kena dulu molo Kejengsi urusan konsensi Alang isupi ben alam ta Itu kita tahu kita gilong lo Alang lipu Padahal dia itu tentu kita lipu lo Urusan konsensi ben Ke farman lo dia farman Ceklen bitegang Kapen ke alang li Ke farman lo dia farman Tamat halam li tumhan Kethan lo Lapen aparata Ibu Topen College Profesor lo ne Alang li istame Ini tumhan penangan Profesor ke hai dari tumhan Kethan lo Hawa mahangi thekben Gila ke hang Cepat ditekan alang ni cemat ha alam kita meli semua itu tu yang alang ni dan kita meli kemana jaya Hibun po Lili hiri ramen lake Longritho Sony Longritho Sony Longritho Wan Bahini Pathir tu Samson Singh Inti Somi Thirklong Elongri Radet Kroidun Kachingri Thirklong Sido Elongri Nuluk Doam Chingrumsi Kroidun Tet La Khai Isi Thirklong Songkang Pahini Nonta Dolang Elongri Isi Othip Nanggi La Kabirti Pangdo Nangne La Sony Angdi Isi Li Renggi Borme Loti La Sony Eson Lake Longli Pen Phelangti Eson Lake Boring Warsai Sakuri La Sonita Ci Othip Nanggi Boce Longwergi Muluk Do Pini Lake Ikang Samson Sinsi Adun Tu Ordun Kip Ku Korsing Terangsi La Soni Pacipang Do Dumri Othip Birtira Birti Pirthe Ruretik Ili Renggi Puan Jukang Alamdi Songga Arjutha Lamberi Lake Samson Timti Ju Alamdi Hirthip Hopet Alamdi Lake Non Alam Kali Jukang Non Pen Ningkan Troksir Kebra Isi Aprangsi Lasi La Ili Longri Longri Tho Lamhe Pahini Jinghon Nanggi La
pasoni ansi dutu le ne pini bangso alam di lansi ni kendir insong ko sardo bang deben timo pana kiru public lo jumet senten je pai ju kon thek ko hasil tum nom be Tang Anali Karjong Rekdom ni Pidi Pura Dorom Amen Penalupan Karcupon Kewan Dorom Jin Tum Penanpar di Tum da Pot Sri Akehai Suji Sangho Pen Tum da Samsung Sing Dia Kaya Lamu Buta Texer Peralang Rum Karbeng long keplang lebih ke medam abang tu kecini abang tu bang di sini protes dilida lama kapte ke ningi khai da belo nalu ke thana lam an nachol dila ke tek ni ke nalu lo to kipik la saya nak charli dalan charli le do da ali kita tapu mei meeting dun bom komane pani the amat ala apang ini perubahan laso Kilgumkar Gengau distrik nah iklaim pi nangadampi abang tu bang kitu mana bangke jini dun texel jini dun longpop lo si mei thei singki jithana longta dun nangi ke lahai pensali lo masih meeting kedudun ketek ke tumpen adung rai dudun pen lamkan dudun basil dari sini lo nasi alang dudun kalau bangsa por Bharat Sarkar pen kalau bangsa স্বাধীনতা আন্দোলনে ক্লেম লিডার tumpen siapa cini dun ke akar di dua orang itu perudang deh mali kali ada yang saya tuar le do dari dapat no Delhi dan naik Kolkata naik ke Tepok naik ke Guwahati asal ke adim julong dulu le pasang bom sikar yang long alidar tunta national alidar tumpen স্বাধীনতা আন্দোলনে claim tumpen in government of India cari tumpen kalau bangsa ke British pua प्रभाव ता हेपी karena so British itu man kapak roy British itu ndam bodok dohut kapak roy pen itu malam itu pakai itu mame apan British itu man kapak cini tu pen ekan hone ke jinso pen dak Bharat ada gitu kekli ni pan kapak cini dekang babang so akamu mukama ke kam so kali pakai kiri tolong orang lain cutuki cupuyo adim dunai ni cuma keda anzi nang kam ni kalau so ke kam ke jar ho ta itu elong ru itu raso bajar tek makam tek nai apa nanti mau tik nai itu kalau bangsa kamata pen kalau bangsa area sih itu cerai dulu teh ini itu dah dulu sudah kau so area aku dah habar elu dah ke itu teng ni luhan Kerja joi tuan bo, ulahaya kamatha ini ni muka komzor bugali, nasi ilgun penana kala teksel itu cetan ber lama itu logo, ilgun ke ahok ahok si cetan clean, ulgan se pingkam rukta nona dimuria tunta karya long si dopo. Cetan kling sampai. Kalau tuntab, Samsung sih dia fancy, alam pro itu betul, alam fancy tim remro. Soalnya nasi longka lamdin itu maksud ke longlok popolo itu yang si dat untuk tuh lamdin itu atraivel amojadar karbi besor latunan kroy kuanta longka lamding ke karbe wang difo ni soalnya saksi bordering area muka ajak itu hal bangso so political alida doge majority dolo setame
ajak ilitum akhetum bangaso labangso nang kicuk dun bangaso nang kupang dun urusan te bokhet ke da ke nawa me mutiram bora ke hidup lo mutiram bora ke lahai kecing ke jitan ahulka si duda amuni dan Samsung sing kehidupan sewar tom seplan Pala dihilo ne guati ne jiwa ne dela kecil na ciru ke Samsung sing diwan tawar tom seplan ro mane apran kan dulu japan te tawar ka pe rango den gaw so la pinanga ke sal tu malam tenang kan ke pasti aja me ini tuh lapanso ke klem na me fatuk pido no itu kan menge lapanso political avo ko boka kosong political avo prudante ek number banke boundary dua number banke komat akhe bensi dorap nako lahai political avo teklan de joy ke gali kasi emetha muni na mo ni chunge si taburuk ke lo ikan mublo emetha mo chunge janse lamdi mo ka ke chungi na mublo apna di bar ke soate bude duet mati la si Islam non idumpu sip sagar non gorom panian border idum jitu kibidam lo lapu ke hola soge kar ke abi do tikte Pubage Rengmanaga muja loke. Sekolah bangsa hoke Samsung sing kiduga Rengmanaga atum amuja atum mensi cingkida nampo. Cingkida si alang atum ke pulo itu ke Nagaland pen kilang ke utho Nagaland kecil kali itu ke kilang kali yo. Itu magela daksi ke dua pakir ko tenang tu masam zona ke pen dua pernah di lahan sini orang lo. Masih kan kacing kicen tu masih la Nagaland ma amuja dah orang ke koi deh ini sih ini ke li kau sebenarnya Nagaland ma amuja pun lang lokso pun tu. Di Nagalenga muda purudan te ke pik khangan isiga na muda pasi non Nagalenga urborengma posimrengma pode lang lokso dak lang hin purjokto tasi kalau bangsa ke atum kapre ke tunta condition tum long dulu dan emithang ke bong ta kasi tonte dulu so bong ben political kami claim lo purudan te bupen dulu ke avision mo ka besensa Ola Samsung sing di bangka sacrifice level ke dalam sacrifice lo itu district lo bang join kilo di market home ke claim ta join kilo ecingrum memakai pun mapuda join kilo seta isi alangi so dedo alangi yang dedo bangka bi open ala omor sing disorgan kan lo je political crisis itu option stand di dulu itu menemani minister nanti itu man district nanti emali apa enggak ekspor lagi tidak kalau sempat ke Samsung sing di mana lagi di long lelu ate people malang lagi asayan dengan dendang klaim jelas apa mana ini kalau sudah ni dia pasti sulu ya dan kok so a particular word to mane mona tumai go gutike la so part claim ma betul hai anyway de lahai ka duk kami ke claim ke dam akan thil do jo si bini di claim non dam lo non li to madai to amar responsibility je ani Linjesi itu mengadu kami dah Samsung sini itu udah kita sini lo masih lagi pangko waktu baca lo Besok utama menstanggung chairman sarkehai, makehai Raju Disosa, dan deputy speaker Raju Desa, antara yang doan, kami semua untuk semiapor, dan kata yang doan, kami masih tunggu dan mayat nanti dulu.
lang jumisen ng teman-teman perjuangan silang orang di teman-teman itu Satan nonton apa sih ng teman-teman Kalbang Long Autonomous Council Antara Art and Culture Department ng Himpen Kurang Kru Pajero yang teman kasi itong kacupapon ini samsung itu family nanti samsung itu Dr. Dari Samsung akan son lalang dike asul antara ada itu kacupapon secretary itu yang masih tanggung secretary joint secretary council of officers itu Padma Serisa dan JP Pegadaan yang teman-teman itu department yang event sering aku waktu Pajero mereka pedapan wangka peranten dan itu bagi negara cerapun alang itu pandar itu sering akadong Pajero dan press media apa yang jadi untuk teman-teman kurang tu department yang event teman kurang tu Pajero lapan aku tetapan ketumbuhan alam kadang di kataran dan jengok dadal reading Quran dapat document prayers atau mana itu department pada Kalbang Autonomous Council ini dan suri aku waktu itu Pajero kasi non Pajero ang ini langing JC ini bagi di Kalbang